the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asondin. Asondin ti na Adam wo hu nyame ye no nyam no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade. Kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura. Aha, too much G.E.S. Muniaba G.E.S. Kapane Nenso, minimum Eddie Shay. Breaking news are a nede ababeto apunoso and amide evabesum etie for any ashe for. Na ebusia for a nede in some way that's already ababeto a yapuno eso. A yuniaba actress, a yellow actress, a fella Makafui, sanso a entrepreneur, will be a year or a new money a home for the baby or bonny home and more. Na and you just sama abeto edwa say and day Mr. and Mrs. Oma welcome a bouncing baby girl about and for so much as say one more ensign from a crime. Now in some way ever told Jana I gonna funny na and one was say hey that bang and I am yourself a lampa what to me Eddie and baby pampa to social media say be a yan shan as they say yanti and one ample ye who shade ye one and sell a womb a papa ye and send baby and no and so I'll go into details a papa and send Eddie abam afar a year the mystery behind a year kwada ya won no na ebusuan for mo be kayam year fela Makafui mra the wedding flyers and I say invitation circulate e social media and crofo amfa anya say one mo embu essence no munim sem year fela any medical there year public stand there one mo epem enti no say ya de ama crofo pu ababa be hwe yen de ye one mo ade kase pa enti no yenjai one mo na yenja wo masema wo mo be wan say afi wo be baba be kase prank binti yenyan yetete what na data wo mo sete ye no course say yampam aware no ahhehye so na aware no hhehye so the celebrities kwa ye dosum nanso so ade one wa esi ye nanti amagana form atwe are connected to ye nyinsen a ana ne ba wo no ho same prank so emra where they no course one more say the who yan se fela twa ahwe wo twa editwe ye no later on fela babontia do de betu dem agana for say yenti any say one year when you now edishye send the dofo as I saw yen who come for medical what don't know ampa anam and no social medias celebrity oceans and the camel the likes of Omo and Croneba Ebabel Case there be one fendi dini or poor man penny for no one to the stand say oh better what should I say who could wood on a hot and over cranky and a home and Croneba now so and a day a capin polo ababontel who is sent someone working can no and no abem then abem wa kan ye se prank na e so na nya prank ko na ya pa ya no na wonyem na nisu me chiri no e na masa ni si ye na no pese Ghana fo de ebe hunu na wode sa nyinsen no e na chichire medical ma no e ware no na so no mu na nyina apart from say work kasa and same way no the likes of Fiashwas nigga anyone the shade there one more make kan one other celebrities not take it to one more platform I wish medical and fela Makafui message yi wa wish one more was said one more timidi no ma we nyina esie ye na amagana for afei and omo ma ya de ye papa na so bi no one say posting of videos no one kwa ne ba no shade bi akoso e de ama enkrofo bi na so ni nyina mu no ye hwe ye koso ye de ni ade che ni ahwe se sa enetie ana se enye sa na ye to eso no abusuafo ne ye kwakwa kopie mu secondary college
Mobekaya abrantie bi video circulate social media apart from say other schools no binom and social mocho wo ye disappointed in G.E.S once and some no binom video ye nyoma bebreba abrantie dey viral all because of dia no wo di mampanya wote akonya so atem his excellence na nado dan Akufo Addo ekeka de enim se okanyina de kire no eka kire ne se nya de se aboto krampo no wo mo ebeto de ama no ne no na ema je se Ghana fo bebre na etwe wo ma no si abrantie su nanso ne de ya me no kasa yi edem wo de chopper ababetu edwa wo susu se Ghana fo ne mampanyi ene mpanifo wo mamu wo mo hu ne mobo na wo mo fa ne mfonso emfa enche no esan se de wo ye no wo hu ne se wanye ne ye wanya de wo mu se wo ma ne ni etra ne ni nto na susu se sei wo no ne ho na chopper yi krampo ne enyo no nkuto na di chopper ne ba ya ne papa enso eka ehun nanso enam chopper ekoso ene hu kro ne ba eba yenya G.E.S dem wo mo ticket wo mo stand still wo mo bekasa ede afa ensemi ho enumu ama wo mo dismiss 14 good students enumu wo mo sizi wo mo se wo mo ma wo mo entro wo mo enso hwe na ebusuafo in the 14 students no crampo no twene bo akodia girls prefect crampo no and say wo mo senior prefect no eka ho ebi so hu ne sem that act no what dey is na atwe wo mo aso ama wo mo ehunu se de enye no enye na se wo mo ye de enye nso so ewo mayi mu a emra ewo ho se ene wo mo ebedi na wo ye sa we nyina ewie ye na ye nim se wa ya de ye abodje ne so na so ye mampanyin His Excellency Nana Dankwa Akufo Addo wode na no ato ensem mu nana no ode ato no den e na wo ka che se wo se da wotimi enhwe emasa ade wei ensi ewo owo mu se enkwada na ye de enye de na so wo mo education emba truncated so the biara that or say I wouldn't let their education to be truncated into one share and ma woma disua enye basa all because of yes or mudina tema na eho enkroniba enti or recall G.E.S say one more enye den enyi that dismissal no emfa free enkwada no so na enya de sem ebekun ede ama enkwada nemum ekum ede etia wo mo na chese Ghana hanom ebinom bose ede ama fela Makafui sem wawo a chese wo take off social media wa mo bia ehunu na wo mo maniti enkwano na ebinom so show disappointment na wo mo kire wo ma dwen dia farmers mampanyin ni decision a what take no ehunu ne se enye the right decision was say enkwada no emfesi the raw punishment na almost so ehunu se emra ewo omayi emu abusiafo aha na ye de the breaking news no si de amamu so one subscribe to your channel na subscribe na ebiemo like your video share obetimi follow ye wo your IG page so atuma GH _ na emrepemu no madwen twene ye de betu edwa de amamu ekesi kapa na me de breaking news yi ebremo makram.